Abang sendiri sudah motor itu abang juga kelo kelaikan asyik kasukan luar dan aneh. Bisa start jam sang apa kan itu? Hlima ka lang. Mana mo? Hlima. Ini ay kasama siya. Vây vắc vây vắc vắc vây vắc vắc ru vây vắc vắc ru Kain hujan biar kain Tania Hey, sudah pilih hasil
相信。哎呀，我也变背。Lawm kan sele Hnahthial District tihpui jing se turin bialtu Dr R Lalthangliana le Mizoram Sarkar kan jing to kani phoi khat kanau le am Hnahthial District tihpui jing turam halatu Minister Dr R Lalthangliana kan lo bache Hnahthial District mit petu le tihpui jing me tu Mizoram Sarkar chunga Lawm thu kan sele Hnahthial District tihpui jing se turin bialtu MLA Dr R Lalthangliana le Mizoram Sarkar kan jing to kani ole kalau ma be chu le Luna amasakirin kunsa hman sakurin reverend rodin moe raute chairman Hnahthial District joint committee so Chairman Pathian Ming lawmna hun ramchang tak min pe avangin lawm thu ka hritchia dit pathianin kan chunga rorel tuatana aruat kan minister za tak Dr R Lalthangliana te tin amah local kan MLA za tak te en zinga hian ma mit MLA pu ziliana ka thian pa te po lo tel be a din na tur po mi chun chala ama he ka shiat mi ani lowa ma seni so pani oga sa a meeting ko wa ka tel be a khata khan ka kam mu masak per na ni kan DC he meeting a conduct dana te a thil soine thil ti dana te mismat takani ti kashia a officer chakta thil thir thiam tak hoi hong le in ngai tlom tak si mi intelligent tak DC hi ani ti kashia a achunga po mipuiin beise na san tak kan neya etiang DC min petu kan sorkha chunga po kan lawm ani Israel Father Khan an chunga thil tha alok khenin aro kan slogan ni salati kadwem mani pathian ma kuning tong tai u lalpa chung berami nan chu chuan zong chena kan na lang tele leilung pian ma po a pathian inia kan dule kan mamo te min ngai tu sak thina ahung tak zela nang chuan thiliti a voina po hian kumtam tak kan lo sual to kan lo be to be se na ne na kan lo thi mi tam tak pe chu kan lo be don hial to district te min han pe a ti chuan chu mi lam hoi chuan chak takin ma la tu sarkar te min pe a kan minister du tak point emia khen thena tu rian nas sa takin chan min la puya eng song avangin lalpai ne na lawm thu kan soyani hei hi tiani ti ria a nang ma choi moi tu rangaril ru kan puthiam the nan mi pui te po nangin minom pui la tin district official ronda thar zong te po helai muna na an tho na nangin ruai la mi pui te tan mal som na thlen tu an ni a helai mi te ma som na min ruai tuan lo ni thei nan chan pui la district hi apui tlin chau zel theina tu rin
Mizoram Sarkar Shuai Tu Tele How Tu Te Lalpanangin Shuain Malsom Sakla Mitam Takin Hengatanga Mason Nakanlong Naitena Turin Malmin Som Saklati Kanduani In Voinalai Huna program kan mantu Sang Tepo Hi Malsom La Nangkan Zinga Lotel Vein Kan Nena Cengin Omang Ce Chandam Tulali Sua Krista Mingin Kandila Ce Amen. Kan hospital te foi na elai kan MLA hona ron kal song song te ma sain Hnahthial District apian theina turata nam halatu group UIML district min petu MNF party mingin chibai kan bu ma sa chewani kai voi ni Hnahthial tan chon di chin chia thak tak ania Hnahthial history ya voi ni mun poi mo ber te si ngami ani do na ai DC thar ta kanan neya SP thar ta kanan nei tarupa aro pui le ni ai voina kan MLA local tur ta po hi DC win ahua da te kanan rel ta alo mong le ni ti kha kan soi ma sa dewa ai voina ya choi moi tur tam tak kha i kanong ti kanin ria amar chu song song ka kanin choi moi sen don lova organizing committee na choi moi tur helai party apek tur le party na kan lo ro ma kha kan ti mai do na kan ti fik seng lova tin kan purun troyong tu te po kha in zawai kha kan in bet thei lova in sia tiam na kha kan ngen masa duani ama sadrin organizing committee ming khan ai pangpar hlan na samper kha kanan dua kha ka bazar ran chuai me chang khan alan tu tur kha ram chuak sela kan MLA le ela kan bial tu MLA le maron joyong tu MLA Pathum Pujirate Thiam Sa ngate kha ron chau ta sela chuan head of department ron sui tu ate kha Dr Lalthangliana te Dr Lalthangliana birate puar zarzau sanga kuje bin than moya Dr Lalthangliana Dr. Tilal Mangai, Director, R Rintuang, CE, the DAG Southern Range, Hawaka, Organizing Committee, Mingin, Pangpatri Lalpo, Ilatrage, Ankalam Hawateka, Ronchota, Silatrage, Kualian, and Deal to MLA. O MLA Kapatum Pularin Tuanga, Dampa, Ani. Oh, mipuiin ma kan bel ki tirong oh. Pusira ma min bial tu kapanan tharte se. Oh, kan lo me. Dr Tiam Sa samphala kan bial tu. Oh. Puin tuanga. Dampa. Kan bial tu ni ha. Bazar ran chachang kan. Oh, alaram cha lo joining group huai me kan kan ma sa ne oh anni ba ka hian MLA ahi zanlam pangaron kal turten omah kan loi buat sai ko wangin helai Hnahthial pa Dr Lalthangliana le Dr Lalthangliana lir khan ron ben sela athange group huai me mingin kan lo lana nge organizing lama lan tur ta kan lo in ruaman mula bazar pran suai me kan ni kha kan MLA lokal te ha MSU laminan te dua MSU kan lokal sia change orang kan fitula kan DC le ko kan hospital kan ron chove se change kan DC le kan hospital akha asa chu pangpar paru oh an siam sia kan DC thar le kan MLA kan SP le DC
Pularamoya le and Deputy Government Tihpui, Dr R Vice Chairman, Health and Family Welfare Board, Dr R Lalthangliana, Vice Chairman, Infrastructure, Broad Communication, in Windia Zohan Co-Chairman, Moitea, and officer Pui Motak Dang Tele, and District Tarak and DC Tar, like an SP Tar Tele, Windia Surkar Department, Shamachanga, Palte, Surkar Dukte, Zilina, Pangzum, Sute, Mipuiin, Lawm, Taka, Ulo, lawmna program, Dong Hiro Pui local ayo bialama, Zoram Surkar, MLA Surkar, and Chief Minister Hnahthial Dr Somte ayo, Nigin, Hnahthial District, in Middle Sangla Lawm
soi tak zet ani kalau ya hun rei tak tu soi na hun pan si di lo ti dia chuang suan poi mo suan poi kan ti chen khat chau kata lang don ani Hlima district dasat takin kum binga mosat kal ta khan neyalati du anoma bialtu pui mipuiin tepuin cucu kantrong tanga dasat takin kan deya hali zumle ngai to na sumle pai te hali zumte to ka chang sang ne ala hian kan seng thi khani a chumi hreng chuan kum sang di le paria MLA sarkar top lam pang khan ai to na kha sarkar khan ne ya September tha uluk takin kan ngai to MLA general headquarter committee samber high command ai to na senga chuta kan chuang chuan sapruin credit and dia alok na tel tur ang zoma he district piang anilo apoi mo zau chu nalai ni puin tur le tha le poi mo le masona turata na rabi poi mo takadi ti kan hiat tlara wangin chu democracy rama chuan chu tiang bial khan kin galoni chuan ka ti tur pasabir chu Hlima district hi ataka lo function ni ti ka chianga ma kan la hala wa then thei ni ti hi kan soi du ani thei tok chua oi nei hian kan kala masona rabi poimo takmai he district thara alo par so then turatan hian tong trai la min office zelonia ole tuna chuan kan DC te kan DC le kan SP te ei voi nia zingan oma kongai takin kan DC hi sila khana ding to thona a chan chin toy te ka soinga ka soi zo a thupna thule pot sela chumi zo chen SP thar introduction toy te ka hiat chin ka nei don ani kan DC kongai takin stage a hello chawle sela ani hi ke mang ko ka palian ve takani pumoy te tia ko turnya amar sin ne lu to nge pu valan moya ani ai to nge access thang sanga jakwa som kuale pariat ta MCS officer a ne takating kha ani ei alawm le maya annu hi hnuai thok alawnia Dr thiam tak dental Dr sai tuala ania an pa ber helama kan lak pe wangin an du poi zola kan la thata ani apu moi te hi kan MCS officer zinga hian athap te zinga kan he na chon report kalo do na nia adik don po hian ka thia kan lom tak zet ani tin ama hi MCS main lovin law dan lama degree nei ani LLB degree nei ani po chuya har khop maya SIRD kan tia state in SIRD kan tia state yan kha Institute of Rural Development director in Railo te deputation akal po chua chimya to lo kha helama kan du sia ipot chok mai kan tia har sa tak chungin helai kan DC than turin wende hian ama puin lung sitakin wende hian min handi sakta hi kan lom tak set ani ama lawmnan afan pa ngatin kut ni puite ni beng mo vale na support mo le now I'm going to introduce our new SP. Could you please kindly come up here? Who dines mala ania ama hi Master of MTech. Okay. MTech ania IIT Kharagpur result so gadia you are from Rajasthan, huh? Okay. Kemin ke asa lekin. Asal lampang hi
zot lo ula kan thil lo long chu fit ruk le in chilia sang ani Mizoram SP kan nei zong songa asang ber ani chumia wang te po chon hela SP ni tu hian kan tum hi sang sia SP tal hi DC asang lo di poi sang ro second tia home minister in puthang te at chabir dur kan ngai namdang mi ni ma sela poi ti ma tia tilo ka tia voin hian Indian Police Service ami u the west mala kanon thang chok ta ani he IPS kum sang ni le sole pani khana thlinga chuan March sang ni le sole pore khan Mizorama aron chana experience a chuan mamit SP ani to a AIG training a to bok ani in Delhi a tele Goa te po lo thok to thinani so we actually welcome you okay so I inform all of them about your hate 6.6 so even if they ask you please tell them that you have only ani hi a fel mel khop maya nakina reilo te bizo chong lo ziam ti rula we have one SP from Mabit I don't know his name he can sing bizo song the last chapter could also he sang with bizo's song no different very good singer we have so please also try to be a good singer here okay we welcome you ale along khop mai nam dang he nuwa man te ni ka soi be lok nge ma mit SP chu zai thiam alo ni reng maya ma nia passport office ka di munol maya ka pu zai thiam ka ne ni kum sak cha ku thang ka zai a pya khoi mon play te ka tia mi zo ang chin a zai ni at lam kha alai lo re chu wang chuan kan SP pu hi zai thiam mai lo chwa te lo ni poin mi zo trong thiam ma lo chwa ro ale kan DC ka ko ha dong nge men khar ko don tu la he kan DC thar enge mo kam ni kan soi tu ring kan ko ba so bi zo sen SP kha kan ti dem kha kha tu da na jirin DC khan aku be so moi tu ra ngai mo men le kan minister le aron chorong tu kan MLA zom tak tak te level local comte in zavain chibai ku bu ka cheu hoina hian am saberin he kan minister zom tak Dr R Lalthangliana bialtu MLA ni bok le kan aron amaron chorong local kan mipuiin mo tak tak kan minister te le kan MLA te le kan sarkar department na mipuiin mo tak tak te kan corporation lamami te le party lama changaron chorong tu te Hnahthial District kan lawm chewani ti kan sei doa district thara in local hmasak berte ni hlom kan ringa district ayo in DC kan ina in kan lawm chewani ti kan sei do ni tin he district thara hian kan thia tangin thil ti tu tam tak lawma district thar reng chu adin hun chung te ruam man hun chung te thil ti tu tam tak oma tun tuma thil lawm tak mai chu sarkar in district ma son na turatan hian ke mani lam malak na lamai ma point sarkar lam in malak na chak takin ron ya re lo te district changtung tak kan nei te po be seila a thok tu te local hi chu heti ve mai hi kan nia mi khing chak lo tak tak kan nia kan thok howanga kan ti howanga kalo sei to thinang dewin kan chang tlanga khom pui te Chairman, Honorable Minister and Honorable MLAs, I am really grateful for choosing me here to be the new SP of the new district, and I congratulate all of you on 15th August and for the new district. Certainly, we all are going to work together, and under the guidance of the new government and the Honorable Minister, we will deliver the best we can, and we look forward for the complete cooperation and working with all of you. I remember around in March 2018, when I had tour of the state of Mizoram, I passed through this little town. At that time, I was not aware that one day I will be landing up over as an SP.
but this is certainly a good experience. I am here I joined on 12th of March in the evening, around 6:30 p.m. I have met few people over here, and I have met many people in Mizoram, and I am good and happy that people in Mizoram are very peaceful, speak calmly, and very good. So I look forward to work with you, and certainly I can assure that we will work on the basis of rules. And one priority that I have, especially in my mind, since I landed up in Mizoram and I have seen the police in the last 1.5 years, we will work hard against the drugs. That's my complete priority of working over here. That's my area of focus that I will work on. And certainly I look forward for the cooperation from all of you. And as a team, we will work wherever I can help, midnight, daytime. I will be always available for all. I am grateful. Thank you.
là hiện in district thar cái này vang lom thứ sợi na mang tụ hiện cái hộp khóc mày à cái in xịt bốc à cái ai à sợi ôm cái bộ mình cái à amah rồi chú cái Hnahthial hiện cùng sống là chuang ram bồi ma trăng khan cái lawm về đó à hey gần hút ngung lắm mà Hnahthial à cái lút về đấy à thì chuan hey district kan sual kan sia